salah apa yaro idi ogi mega to cenin rarana nareko engka na nasadina poji-poji ila lengati tapana baca itu cenin rarana maka da mata dupa mata bulu parendre cinta marona parolangan nggak tahu-tahu matana yanu iya apa namanya menyawana nareko iya naita baraka kumpayaku mata rumpu kumpayaku mangolor yolona caminge elok na pake minyak na nabati si bacana maka da jappi minyak na ali pati ma upa endre riuluku upa tapa riwatakaleku upa caiya ritubuku degaga maka sineta yano sangadina leku baraka kumpayaku mega to cenin rarana ustaz neke ternyata cenin rarana nabita dena pakuro naiya naro cenin rarana nabita napake pangulutta Abu Darda engka sahabatna nabita riasan Abu Darda menurut riwayat ia ro pangulutta Abu Darda radhiyallahu anhu nareko ngopo imas sempajam penni tungke weni kumopo imas sempajam penni si rupa mi pak doana tulina baca se di mi pak doana napa kuling pertanyaan aga na yaro iya na ropak doangan na tarima pole di nabita maraga bacana tapa de cengi eng kalingana wikasi semelo baca pak doangan na nabita maka dai Allahumma kama hassanta khalqi fahassin khuluqi betuana puang pada toha tapa kesinginna watakaleku tapa kesingilalei pangkau keku bertuah bugis cahaya iman di hati setiap pesan menyinari langkah hidup ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in amma ba'du. Alena tomalebiki pejabat yang mewakili Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten Pindrang. Alena tomalebiki pejabat yang mewakili camat, hadirin hadirat yang tidak sempat kami sebutkan satu persatu tanpa mengurangi rasa hormat kami yang insya Allah semuanya dirahmati dan diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Riolodet napa nakipat terui ceramata rilalenna kesempatan malebbi ewe untuk lebih akbarakana lonimai lebih riolog bacangi suratul Fatihah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam duai kepajajiatta ia mana sininna guru-guruta ia kurai pak guru ki nania didiki nania sininna topan ritata semua ulama dimanapun mereka berada. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin.
Hadirin ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Nareko nabita maelo ribicara maega wedding irampe nekia wetuku rodenre tudang monroka mapikiri-pikiri makada agaro makesing irampe nekia ya rodenre konsentrasiku sempai sedih terganggu nasabak maruka-ruka sediweng kalinya wakulingi sampai sedih terganggu nasabak maruka-ruka weng kalinya. Tapi alhamdulillah gilinga lori sebelah atau uitai spandue ternyata temana acara tak dilalenna iyeweni menjadikan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebagai cahaya dalam setiap langkah kehidupan. Berarti elok ki penedingiwi iare gallolongangi tajam apa tiruanna nabita. Oleh karenanya mamadaini nareko iyana rori bicara. Makadai adanna topan ritata Rabiul Awal huwa Rabiul Anwar. Ia tu ulan Rabiul Awal riasengi ulan natajangi. Ubakulingi Rabiul Awal huwa Rabiul Anwar. Ia tu ulan Rabiul Awal riasengi ulan natajangi. Pertanyaan magi nariasen ulan natajangi li'annahu wulida fihi nurul anwar. Nasabak rilalenna ulan Rabiul Awal rijajiangi nurul anwar tajanna tajangi. Na iga iya roriasat tajanna tajangi de gagalai sangadinna nabita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Pertanyaan, Bu, sengaja yoli ibu-ibu pak maruka-ruka rilalenna akoran marajai narampai puang Allah subhanahu wa ta'ala mengenai apolengenna nabita. Maka dari Allah ta'ala qad ja'akum minallahi nurun wa kitabun mubin. Maka dari Allah ta'ala qad ja'akum minallah nama jepunna napolei kotumenang minallah polei puang Allah ta'ala nurun sewa tajam wa kitabun mubin nania kitab manesa narampai topan rita tak patafsirewe rima kedana al muradu bin nuri fi hadhil ayati huwa Rasulullah nayari pakkelori tajam rilalenna iya rodenre ayae iya naritu nabita Muhammad sallallahu alaihi wasallam pole kuniro nama kedai topan ritata iya tu nabita nurum minallah tajangi pole ripuang Allah ta'ala ubakuli pole kuniro denre ayae nah kedatopan ritata iya tu nabita nurum minallah tajangi pole rituang Allah ta'ala iya tona tu sabakna nareko ibaca ibarazanjie na narapi ni asyaraka pada tetong ni baca asyaraka narilalen na baca na asyaraka engkawerekada makeda anta syamsun anta badrun anta nurun fauqa nurin betuana aga yaro maka de topan ditata anta syamsun anta badrun
wahai Rasulullah, engkau bagaikan matahari, wa anta badrun, engkau bagaikan rembulan. Surona Allah Ta'ala nayatu iko padai laona matanna asoy, nania iko surona Allah Ta'ala padai laona ulengi. Aga sababna matahari memancarkan sinarnya, rembulan memancarkan cahayanya, dan Nabi Muhammad juga memancarkan cahaya hidayah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Matapa itajanna asoy, matapa toy tajanna ulengi, nania matapa toy tajan apatirwana nabita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nekia anta nurun fawqa nurin, iko natutajan riasekna sininna tajangi, engkau adalah cahaya di atas cahaya. Aga sababna matahari memang bersinar, rembulan memang bercahaya, tapi matahari dan rembulan hanya bersinar di dunia, sementara cahaya Nabi Muhammad menyinari manusia dari dunia sampai akhirat. Matanna as-soe memang matapak tajanna, ulangi memang macaya tajanna. Nekia as-soe nannia ulangi kumirilino matapa iyan namua tajanna nabita, matapa ilori sininna rupatawe rilino laturi akhirah. Gangkarna riasengi anta nurun foka nur, engkau adalah cahaya di atas cahaya. Bu, agak tiap pembetul ke iye. Tawarajeka dampeng. Nareko matapai tajanna asoy, bila matahari bersinar, engkau tahu dekna kenai tajanna matana asoy. Nareko matapai tajanna asoy, engkau tahu dekna kenai tajanna asoy. Matahari bersinar, ada orang tidak kena sinar matahari. Aga sababna, dua sababna. Aga yaro, pertama, bisa jadi ada awan mendung yang menghalangi, engka elul lawai, iya rega ale nariale lari mabela, masukbu pone ditajanna asoy. Ubakulingi, ketika matahari bersinar, ada orang tidak kena sinar matahari karena dua sebab. Bisa jadi karena ada awan mendung yang menghalangi, atau bisa jadi dia sendiri yang lari menjauh, bersembunyi dari sinar matahari. Makutoniro tajang apatirowana nabita. De gaga alasan risesena umatna nabita dekna kenai tajanna nabita. Ubakulingi, de gaga alasan risesena umatna nabita dekna kenai tajanna nabita. Karenanya nareko engkau tahu dekna lolongi tajanna nabita, majepu dua tu sababna. Tiga jaro, yang pertama, bisa jadi engka elu dosa lawai. Iarega yang kedua, ale nariale mabela pole ditajang apatirwana nabita. Upakase ifema, tidak ada alasan bagi umat Nabi Muhammad tidak mendapatkan cahaya hidayah yang dibawa oleh Nabi Muhammad. Karenanya nareko engka tahu dekna lolongi tajang apatirwana nabita, dua tu sababna. Bisa saja ada awan dosa yang pernah dilakukan, atau dia sendiri yang lari menjauh dari hidayahnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Aga betuanna ku elok ki lolongi tajang apatirwana nabita, pada toha judulna acarata menjadikan Rasulullah sebagai cahaya, maka nareko elok ki lolongi tajang apatirwana nabita. Yang pertama, tapat terdengi iaro elu dosai. Tapat terdengi iaro elu dosai,
iagai carana tapak dupai asenna masjid ta nur taubah ta janna tobat. Coba kulingi ku elok ki lolongangi tajang apa tiruanna nabita tapat terdengi ia ro elu dosai dengan cara tapadecengi wi tobat ta ribuan Allah Ta'ala. Aga sababna dek gaga tahu dek gaga dosana. Coba kulingi dek gaga tahu dek gaga dosana. Nareko engka mengaku dek gaga dosana madosan itu. Waktu ini memang dek gaga tahu dek gaga dosana. Nareko engka mengaku dek gaga dosana madosan itu. Lebih baik mengaku salah daripada mengaku saleh. Sebab mengaku salah itu saleh, tapi mengaku saleh itu salah. Kecuali nareko asenah haji saleh. Jadi pertama untuk lolongan itajang apa tiruan nabita tapat terdengi ia ro elu dosai dengan cara tapadecengi tobat tak rituang Allah Ta'ala. Dan yang kedua, nareko elok ki lolongan itajang apa tiruan nabita engkalalu ki berusaha marepe rinabita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Pakutanana makukoni iagai carana marepe rinabita. Bu apa dia tuh apa aja macurita. Ya roh guru tak rimang poso pura kak napahasen maka dana kumat cerama ko nama curita tawe ammekok ko ia he iram pewe tania bicara sembarangan ia iram pewe agama nareko agama dibicara nama curita tomi aga pa elok tengkalingan. Kalau engkau apa macurita? La ilaha illallah. Mana-mana nabi takwa. Uba kulingi. Ia gai cara nama repe rinabita. Nasabak nareko elok ki lolongan ngitajange disampit tapalenya ia ro elu dosae. Yang kedua arpe lalo ki riompoken natajange. Pertanyaan lalu yage cara nama repe rinabita. Ternyata maka dari nabita tahu kami nama repe rialeku. Ia naritu aksaruhum alayya salatan. Tahu kami nama gai salawatna rialeku. Kupa kulingi nak palu kulingi maka dari nabita tahu kami nama repe rialeku. Ia naritu tahu kami namai gai salawat nari nabita. Aga betuana ku elok ki marepe rinabita tatari mega salawata rinabita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nareko elok ki mak bicara salawat megala dalele wedding irampe engka ayatna mega hak disetna. Tapi ajak na ayat dan nia hadis urang piangengi. Sebelum lanjut, ia pribadi as-sonamu pa juma labe usalai mangkoso. As-sonamu pa juma usalai bolai di mangkoso. Insya Allah boleh pip matu awan-awan na pandrew di mangkoso. As-sojuma lo kakak sengkang. Mamolu weninna satu iwenni esona satu kuki empagai sidra
Poli empagae lokaka atapange wajo mamiraje uniriolo. Pura masempaja subuh onna kuwajo barangka ki lau pinrang mater ki loka malong desa Rajang kecamatan Lembang mamolu onna tete asera. Selesai kuro loka ki lapak-lapae Masjid Ar-Rahman mamolu pura loro. Selesai kulapa-lapae loka ki di banga-banga liseriri pengajian mangaribi onna. Selesai banga-banga loka ki di awang-awang. Nah engka jamaah denre puadana maka da ustaz macenek ni tu kapa macerama tapi napana tu matuk macerama ki ripal rawangenna langi enen niatana. Maka dakat magiro maka dia nasabak kuki awang-awang. Maka ka oh mamiraje ka tu pale. Macenne ki mamolu alhamdulillah syukur karena nasabak megai gatosi pante. Tapi engka melo urampe. Onna elekna di malong di Rajang uang gai masuk sumangat sedih iaro acarana. Masuk sumangat nasabah pertama masenam metoi jamaah. Yang kedua ternyata ya ropanitiae ngasuro kak mak para sanji. Gangkana maka dakak upan rasa kak tu macerama toka mak para sanji toka. Nekia dek tona maega dendre urampe pamulan nami bara sanji ubaca. Sengaja ia ro ubaca nasabak mak jelloi ri alep birenna salawae ri nabita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maraga bacana pamulan na barasanjie al-jannatu wa na'imuha sa'dul liman yusalli wa yusallim wa yubarik alaihi. Naiya surga nasibawai pape menaritu upaha napunai tau masalawa enania tau mapasalamae anrenge tau mapa baraka emasri nabi ke Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Aga betuana kurma jello ri aluk birenna salawat. Oleh karenanya tataroi maega salawata. Tapi taparajeka adampe. Ia turia senge salawat duan rupa. Ia turia senge salawat duan rupa. Engka salawat baca. Engkato salawat tania baca. Aku dengi, ia tu dia senge salawat duan rupa. Engka salawat nasabak baca. Engkato salawat tania baca. Pertanyaan, tegai naro riasa salawat baca, tegai to naro riasa salawat tania baca. Sebelum irampe ya hepape balina upakasai nareko engkaki masalawat di nabita insyaallah wedingi marepe di nabita. Pertanyaan tege butina mohon maaf pada ammeko kiyolo tapa decengi engkalingana maka dai topan ditata puang Allah Ta'ala napa guru ki mak bereseleng lauri nabita naya ro bereseleng napa guruange puange iya naro ribaca riwatu tak matahiyat bacana tahiyae at-tahiyatul mubarakatus salawatut thayyibatu lillah iya he bacae papakaraja ri Allah Ta'ala selesai ya mambere seleki lori nabita at-tahiyatul mubarakatus salawatut thayyibatu lillah lanjutanna
Assalamu alaika ayyuhan nabi wa rahmatullahi wa barakatuh. Melo tulunga pada amakko kiyolo pada cengi engka dingana tapene dingi arpe kenna nabita maraga ya ro makede tu bere sallat talori nabita assalamu alaika ayyuhan nabi wa rahmatullahi wa barakatuh. Makede bacana assalamu alaika assalamarallahu alaimu iyaro alaika huruf kepo na alaika riasni kaful mukhatab huruf kepo makjello lori tauri wai ada gangkana makedai assalamu alaika betuanna assalamarallahu alaimu assalamarallahu alaimu eloka makutana kumakeda ka lori alaimu engkega rohadere dei pakulingi kumakeda ka assalamarallahu alaimu kira-kira engkega rohadere dei ga Pak Maladat tu si salah alemu si bawa alena kumakkedai alena wedi jadi dei gaga tapi kumakkedaki assalamu alaika assalamarallahu alaimu berarti engkai hadir. Yang kedua assalamu alaika ayyuhan nabi nabinna fongala ta'ala iya roere kada ayyuha maegari lalenna akorange ayyuha tapi reweki dikorange nareko engkari lalenna akorange baca makeda ayyuha tuli engka tu hurufu iya yolona gangkana makede bacana ya ayyuha walangi contoh ya ayyuhalladzina amanu ya ayyuhan nas ya ayyuhal kafirun engka manang hurufu ya yolona tapi si senna mak bereselengi lori nabita dekna to makeda assalamu alaika ya ayyuhan nabi tapi makeda bacana assalamu alaika ayyuhan nabi. Pertanyaan agar hikmana nadek nai rampe hurufu iyana detandek nato makeda assalamu alaika ya ayyuhan nabi tapi langsung makeda assalamu alaika ayyuhan nabi. Pertanyaan aga hikmana makeda itu panditata iya hurufu iyana ya ayyuha iya hurufu iyana riasengi harfun nida hurufu pangobi neyam itu nariobi narekop mabelai bakulingi iya hurufu iya riasengi harfun nida betuanna hurufu pangobi iya itu nariobi narekop mabelai. Oleh karenanya ipatan dengan hurufu pangobi sebagai isyarat makeda nabita liwat cawekna lawan tau engkai masalawa dan niamak bereselen di nabita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Oleh karenanya nareko engka tahu dek napa dingiwi arpe kena nabita taniatu nabita mabela po dari alena tapi alena tu mabela po dari nabita. Jadi ubah kulingi nareko engka tahu dek napa dingiwi arpe kena nabita taniatu nabita mabela tapi alena tu mabela po dari nabita. Oleh karenanya elok marpe. Pertanyaan ya gai cara nama repe tatari mega salawata. Nanya tu salawat tak bagi duai. Engka salawat nasabak baca, engka to salawat tania baca. Pertanyaan tegai naro salawat baca pada padanna ya masoro eri baca sallallahu alaihi wasallam Allahumma salli ala sayidina Muhammad dan sebagainya dan sebagainya. Dendre anak-anak tak masalah
Engkau salawat Naria, salawat Ibrahimia, salawat Kamalia, salawat Badar. Megalak rupa-rupa na salawat. Oleh karenanya, tataroi maiga salawat bacata. Tapi taparajeka Adam kan. Ya segitu malebih salawat bacae. Masoro lebih pitu salawat taniai baca. Wakulingi. Ya sengi malebih salawat bacae. Masoro lebih pitu salawat taniai baca. Pertanyaan, tegai naro salawat taniai baca, maka dari itu pandritata muttabi'us sunnati haqqan atliki musalliyan alaihi bitahakkuki. Maka coy tongan rinabita ia natu tahu masalawat tongan rinabita. Aga betuanna tatare maega salawat bacata, tapi tapas salawat toi limata, tapas salamat toi ajeta, tapas salamat toi pakitata, tapas salamat toi parengkalingata, tapas salawat toi tubuta. Bagaimana caranya? Tapak kengune tubuta, maka cowe tongan rinabita. Oleh karenanya kumega salawat bacata ia helimata tapas salawai. Maraga carana ajak lalu napoji ke jepak-jepak. Nah sabak nareko ya helimata magalamu pi ke jepak-jepak sembarangan berarti lepe itu salawatna. Tataro mega baca salawata tapi ajeta tapas salawai. Malaga carana ipas salawat ajeta tapake ajeta jongka lauri onron napurioe nabita. Jadi nareko ajeta malureo lauri masiji emak berejama sitongen na yaro jongka na ajeta salawat lauri nabita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Aga betuana salawat taniai baca ia naritu akkacoe retta rinabita. Nareko akkacoe rengeri nabita melo dibicara mega tu ding irampe. Tapi taparajeka dampeng se dina urampe di dalam nayoni. Nasabak si tengah nato ni 10. Ya. Pak doangenna. Napak kasengi seisa topan ditata ia naro cenin rarana nabita. Ternyata nabita engkau si salah cenin rarana ogie. Apalagi idik to berue nenia topin range. Malah dak senak si salah. Apa ya ro idi ogie mega to cenin rarana. Nareko engkau nanasedina poji-poji ilalengati. Tapana baca itu cenin rarana maka da mata dupa mata bulu parendre cinta marona. Parolangan nggak tahu-tahu matalna yanu. Iya apa namanya menyawana nareko iya naita baraka kumpayaku. Mata rumpu kumpayaku. Mangolor yolona caminge. Elok napake minyak-minyak na nabaca si bacana maka da jappi minyak na ali pati mau paendre riuluku. Upat tapa riwatak kaleku. Upat caya ritubuku. Degaga maka sineta yano sangadin naleku baraka kumpayaku. Mega to cenin rarana ustaz Neke ternyata cenin rarana nabita dena pakuro. Naiya naro cenin rarana nabita napake pangulutta Abu Darda. Engka sahabatna nabita riasan Abu Darda. Menurut riwayat ia ro pangulutta Abu Darda radhiyallahu anhu nareko ngopo imas sempajam penni tungke uni kumopo imas sempajam penni si rupa mi pak doana tulina baca se di mi pak doana napa kuling pertanyaan aga na yaro iya na ro pak doana na tarima pole di nabita maraga bacana tapa de cengi eng kalingana wikasi semelo baca pak doana na nabita maka dai Allahumma kama hassanta khalqi fahassin khuluqi betuana puang pada toha tapa kesinginna watak kaleku
tapa kesingilaloi pangkau keku. Tuwa kulingi pak doa Nabi ta Allahumma kama hassanta khalqi fahassin khuluqi. Betuana puang pada toha tapa kesinginna watakkaleku tapa kesingilaloi pangkau keku. Berarti cenin rarana nabita cenin rara akesing pangkau ke. Pangluta Abu Darda tuliarana baca nama seleng indokna makutana lapong indo makada Abu Darda magi na yami ropak doangat tuli mu baca magi na sirupa mi pak doangat mu baca pak doangat akesing pangkaukan ternyata mape bali mi pangluta Abu Darda makada indo de gaga de ceng kumatunai pangkaukennya de gaga de ceng kumasolang pangkaukennya aga betuana akka ceret tari nabita tapa de cengilaloi pangkau keta nareko engka pejabat matan repangkana selama maka semua pangkau kena insya Allah de tu nalesek tanda tanganna tapi magi na engka tanda tangan lese anu de na wedi na tanda tangannya na tanda tangan mana ternyata tania gara-gara de gaga sikolana tania gara-gara de na isengi mat tanda tangan nasabak gara-gara engkangan na sikolana na tanda tangan tapi magi na lese tania gara-gara sikolana tapi gara-gara masolang ipangkau kena kunihi iya ro otutak polesengkang masare sopiri nasaba capu minyak na otore dua barisik mania minyak na nabelam upa perjalanannya walhasil maka daka sapa ni pom bensin napa ki maliset bensin aku wasanna fong Allah Ta'ala dua telu pom bensin ilaloi na ternyata maega oto monro antri taniana oto terre namu oto pantar apansat Fortuner engkamana ni antri kuro gangkana make daki Allah caput tongi ropalet minyak na akuasanna pong Allah Ta'ala sisenna ilaloi ro pom bensinge Allah megalak de ecera agak betuana kuhe monro bermasalah negara tae capui munya iku pom bensinge mega botol ecera aku engka petugas maka dade miseni kemungkinan tu kapade nengka nasuk oleh kantor kenyataan ayah ini Indonesia hari ini berada dalam kondisi yang tidak baik-baik saja. Pakulingi Indonesia hari ini berada dalam kondisi yang tidak baik-baik saja. Makin apa kuro nasabah iya rawat tanda tangannya de nama de cepang kau kena. Ia nah menjadi persoalan. Oleh karenanya perlu ki maka coy tonga-tonga de nabita yang bisa memperbaiki Indonesia yang mana na anak-anak tahe. Syukur kak maraja mitai acarata nasabah maega tomatoa. Tapi ternyata de nace de anak-anak dengan gayanya masing-masing mesuka dendre maruai pak tiba-tiba tapa engka elok salaika gangkana mesuka maruai buang air kecil tapi si kumat tamaku riwesewe tapa engka to anak-anak dan rana ro anak-anak agak elok urang pekuhe tapa rajeka dampeng urang pete on aku banga-banga maka da ini tomato aku manenge alhamdulillah engka mana kitu hadirit mamolu tapi tai aleta tengerangi umurukta tatanga-tangai aleta kira-kira tega ro umur lebih maega yang ngoloye iarega labe tatanga-tangai aleta
siaga ni umur tak makupange atanga ki kegaro kira-kira lebih maega yang ngoloi ye iarga labe iya heto maceramae tania toma anak kalolo tapi dek topa na toma toa nasaba iya heto maceramae umuruna napai tawaduanna iya we esoe umuruku napai 40 se di tahun 10 se di eso asenna paceramai Ustaz Agus Magina Agus karena kelahirannya Agustus dan karena Muhammad Agus saya dilahirkan tanggal 12 Agustus 1985 jadi malolomu apa tuh jadi cenin rarane nekia umurku 40 ni sedi nareko engkamu 40 tahun mangoloi mamuare nareko engkamu 40 tahun mangoloi berarti alhamdulillah malampe-lampe ro umurku tapi ini enengena pulona tahun umuruna kira-kira engkamu pagaro 60 tahun mangoloi dek upak betoki pelor mi marengerang nasabak pedek lao esoe pedek tatamba umurue na pedek tatamba umurue pedek macawi ke urue maka situ sedih tepu-tepuna pedek lao esoe pedek tatamba umurue pedek tatamba umurue pedek macawi toni tu ke urue aga elo urampe idik mana nge engka mana ki liseri masih jita tapi ujul-ujulna isalai masih jita iga nawat di liseri mati ay masih jita anak-anak tak mana nah gangkana melo tulunga tadi di anak tak si bawa madece tapas sekolah anak tak tasapar ngisi sekolah anak tak tania pak disengen nami bawang tapi tasapar ngisi sekolah anak tak ia wedinge pasuju iri puangi upakulingi tapas sekolah anak tak tongkosori pendidikan anak tak tasapar ngisi sekolah anak tak tapi tasapar ngisi sekolah tania pak disengen nami bawang tapi tasapar ngisi sekolah ia wedingi pada cengi ahlakna nia agama na wijata nasaba lutu amani suratna dareh lutu amani sertifikatna pange ipake mongkosori sekolah anak ta tapi sisenna sarjana dekuna na isengi bacaki pak doana oleh karenanya tanggung jawab tak mana nge anak-anak tak mana nge asen namu patu anak-anak mapanenna karenanya idi tomakoy anak muki nasaba yang etor jama-jamata manenna nasaba anata mapanenna ia pribadi syukur ka ripong Allah Ta'ala nasaba urapi mubi ia rotue rigau engkana tomatoae nareko teriwi anakna tomatoana langsung pamekoi anakna ya rumai waktu ta anak-anak kumak jalok ki kuteri ki tomatoata langsung pamekok ki napalece ki yolok barak koga mamekok ki aku deh dari ule mamekok gara-gara papalecena nanenak ki naku deh patamekok gara-gara panenak nabararas ki na lepak ki iya patapaja iya panapaja nareko mamekok metoki tapi engkau tomatua makku kuangin kumak jaloi anakna kuteriwi anakna dena na uleman nae na lemma ni hapi anakna na meku mega kita macawak kado-kado samanna pelaku agak betulan disinilah letak kesalahan kita orang tua nasabah kutania idi pamekoi anak ta
Nah HP tak tasuruh pamekoi mamekok tu anak tak, tapi ternyata mabelai poli di tomatoana. Ya roidi tomatoata manangi. Madece seding danita ri tomatoata. Aga sabakna nasabak alena meto langsung pamekok ki, alena meto langsung manena, alena meto langsung manoko, alena meto langsung barasa ki. Tapi hari ini kumak jalo ilapunganana nalengi HP gangkan nama mekok lapunganana tania gara-gara sakdana indokna, tapi gara-gara sakdana TikTok kenyataan ya romai waktu tak anak-anak ya pribadi waktuku anak-anak napa tindro-tindro de cekik neneta, napa tindro-tindro de cekik tomatoata makelo-kelo waktu tak natoja. Tapi agak elok-kelonna tania elok dandu, apalagi lagu Korea. Elok-kelonna tomatoata elok-kelong ngogi. Ya ro neneku dua miweng kalinga ro elok-kelong ngogi tu dina pakuli-kuli. Kutania ya belale ini nawa sak barae. Kuna toja ni anakna ya belale atin roko anak. Kan karena mabiasa kama pikiri aga ya ro ya belale. Ternyata si kumuak jokana watue iruntu ipape balina. Ternyata ya roya belale bahasa Arab. Asas sahabatna nabita ya ro. Iya naritu Bilal pak banna nabita. Rioli make daya Bilal. Tapi logik make lo mancaji ni ya belale. Pada mutu tu asenna orwanewe Ahmad, asenna Ahmad, tapi narekologi moli lama. Asenna tawe Umar, tapi kulogi moli la Umar. Makutoni ya Bilal mancaji ya Bilale. Pertanyaan magina ya Bilal nak kelo-kelo ni anakna. Sitogenna ya rotomatuata kuna patindroi anakna makelo-kelo rieng kalinga tapi sitogenna pak doange. Nello doangi wi anakna baru kuaga peke imaraja na pusika isipak na Bilal sahabat na nabita dek na leseri apa sewange namu maraga perik na pakalinungi. Ya naro Bilal bin Rabah kutania ya Bilale ini nawa sak barae atau jatuh jani apona ini nawa sabaraki ini nawa sabaraki lolonga gare deceng Allah to sabaraide memak tindro na lapunganana namu ambok na macet tu matindro magina ini nawasak barae lagi-lagi pak doangan nelo doangi wi anakna barak kuaga peke imaraja na pusipai sipa asak barakenge tapi maku kuange engka tomatoana patindro anakna lenyek nia belane dek ni gaga ini nawasak barae tapi maraga cara napatin re anakna 5 abiona campak-campai tapi 5 tahun sibuk mat TikTok. Kenyataan ayah. Oleh karenanya ajak tamasela narekok kedo TikTok ya nata. Oleh karenanya akacuer di nabita. Kuelo ki mita imadece nganak tak makacoe tonga-tonga di nabita. Rewo ki di nabita maka de nabita adibu auladakum tadidi anak tak si bawa madece adibu auladakum ala khisalin salas tadidi anak tak mapoji ri telue sewa-sewa. Pertama ala hubbi tilawatil Quran tadidi anak tak untuk napoji mengaji. Yang kedua, adibu auladakum ala hubbi nabiyikum. Tadi di anak tak mapoji di nabita. Dan yang ketiga, ala hubbi ali nabiyikum. Tadi di anak tak untuk mapoji di keluarga nabita. Tanggung jawab tak tasaparang sekolah anak tak dipindrang mega pesantren. Syukur ki mengkalinge dendre anak-anak tak macawa-cawa tokaro dendre nekia ada rasa haru dan bahagia. Nasabah iya itu maceramai pura tokap makro
Jadi iya to macerame pura toka makuro makilo-kelo kirono tuta masikola ara macawa kasih tayo mita kina sabab makalaleng ini takedota pada to dia dua anak-anak tuh anak orwane we sibuk mana kasih anggota anak makilo leto minta jam makule paro modeleku biasa tapi alhamdulillah taruh ni makuro na sabab anak-anak meto tapi makkumoro matu na di macerama pada pacerame makukon tapi tapas sikole anak ta kupindra mega pesantren eloki pale lokasengkang tatiwi eloki lokasidrap tatiwi eloki pendre ipare-pare silakan eloki patru ilo mangkoso alhamdulillah rasa bakto bacerah itu boleh mangkoso tapi ala kulli hal tapas sikole anak ta tasaparni sikola ia wedinge pasuju iri puang Allah Ta'ala sebagai penutup tingkalingi hadis na nabita maka dia nabita man kana lahu thalathu banatin nigi tahu mapunangi teluija utamana anak makunrai fa ahsana ta'dibahunna nanapa kesingi didikanna anakna fa adkhalahu Allahul jannah ijami ngiripong Allah Ta'ala tamak surga tomatoa telu anakna nadidi anakna si bawa deceng ijami ngiripong Allah Ta'ala lapot tomatoa tamak surga engka sahabat metik maka dawafna teni ya Rasulullah maga na iya surona Allah Ta'ala dua mi anakku maka dia Nabi tawafna taini namu dua mi anakmu yang penting makasih didikanna ijami kota surga engkau si sahabat metik maka dawa wahida maka ni kusik di mi anak maka dia Nabi tawa wahida namu sik di mi anakmu yang penting makasih didikanna ijami kota surga. Betapa mulianya mendidik anak dengan baik. Tapi nolak engkau makutan. Maka na iya ustaz. Dek gaga anakku. Wadi toma garap tamak surga. Maka de topan ritata. Mapat tamak surga dan niya anak mi bawa. Tapi termasuk mapat tamak iri dalam surga. Mapide ceki di topa jajiata. Engkau tahu dek gaga anakna, tapi dek gaga tahu dek gaga tomatuanna. Wakulingi, engkau tahu dek gaga anakna, tapi dek gaga tahu dek gaga tomatuanna. Aga betuanna. Kudek nariulet tamak suruga nasabak dek gaga anak. Ajak lama tapa lepai suruga. Rigau engkau tamak pide cendrito pajajiata. Birru aba'akum tabirrukum abna'ukum apidece ki rito pajajiata napidece tomatu wija-wijata lauri idi biasa orang pe se di Indo naulle parakai 10 anakna tapi terkadang engka 10 anak de naulle parakai wise di Indo. Pak kulingi, pak maker ya. Se di Indo naulle parakai 10 anakna, tapi terkadang engka 10 anak de naulle parakai wise di Indo na. Tengerangi indokta namu maraga sibukna namu maraga egana jamanna kumalasai anakna nasalai jama-jamanna nalokat parakewi anakna tapi engka anak malasa indokna malasa ambokna den engka nalomite tomatoanna dengan alasan mega jama-jamanna aga betuan nakuhe pendidikan akhlak ahlak nawijata. Saya kira mama dai ro caramata ridalenna iyewenni mamuarit pada napak barakat manangi puang Allah Subhanahu wa taala. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim.
Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Allahumma ja'al jam'ana hadha jam'an mubaraka wa tafarruqana min ba'dihi tafarruqan marhuman ma'suma. Allahumma jama'na biman tuhibbu wa waffiqna lima tuhibbu wa tarda ya arhamar rahimin. Allahumma balligh Rasulallahi salatana wa salamana wa ashwaqana wa tahiyyatina wajma'na bihi dunya wa ukhra yaqazatan wa manama jasadan wa ruha hissan wa ma'na birahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma amin ya rabbal alamin. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun ala al-mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Wabillahi taufiq wa da'watu wal irsyad. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.